Nastavljamo sa emisijom Naša kafa. Evo i upravo na kafu kod nas u studiju došao je gospodin Miša Vacić, predsjednik Srpskog narodnog pokreta 1389. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo malo pre smo pričali sa gledalcima vezano to što je i Demokratska stranka najavljivala, bar neki pojedini njeni članovi, da Srbiji preti ukrajinski scenarij, pa je Informer u današnjem broju objavio, zapravo ekskluzivno otkriva da je BIA upozorila vladu da Srbiji preti državni udar. Kako vidiš na to? Da li postoji negde paralela sa ovim što se dešavalo u Bosni, što se dešava u Ukrajini? Ovako, ne bih podvukao paralelu jer je reč o sasvim tri različite zemlje sa tri različita problema. Ali svakako da uvek postoji jedna strana koja je nezadovoljna i među njima nedvosmisleno ljudi spremni na sve kako bi izmenili situaciju. Što se tiče Bosne, stav SNP 1389 je bio da se protesti ne smeju širiti na Republiku Srpsku i odbori u svim gradovima Republike Srpske, to je tačno 22 grada, odbori 1389 su aktivno uzeli učešće, zapravo bili nosioci kampanje protiv demonstracija kako bi sačuvali ne samo mir, već opstanak Republike Srpske, jer svima je postalo jasno da protesti koji su u Bosni predstavljeni bili kao nekakav socijalni bunt, iza sebe su krili zapravo izmenu Dejtona i gašenje Republike Srpske, jer nedugo nakon prvih protesta su izašli i zahtevi na vraćanje Ustava iz 1992. gde je Bosna jedinstvena, gde nema srpskog entiteta. Tako da naš pokret je u Republici Srpskoj tokom te kampanje se značajno proširio i dobio veliki prostor u medijima, što nije situacija u Srbiji, ali mogu da pohvalim slobodno da je i državna televizija Republike Srpske gotovo svakodnevno prenosila saopštenja 1389 koja su pozivala na očuvanje i mirni poredak u Republici Srpskoj. Tako da s te strane mislim da smo možda i poprilično zaslužni za to što se taj požar iz Federacije nije preneo u dvorište Srpske. Što se tiče Ukrajine, tu je reč o jednom eksperimentu koji smo mi imali pre 14 godina ovde. Srećom što su Ukrajinci na vreme to prepoznali i iako je u samom Kijevu to prošlo, na Krimu i jugoistoku zemlje narod je sa većim nivoom društvene svesti uspeo da se samoorganizuje i sada zadaje kontraudar. Tako da ta pučistička vlast uopšte nema nikakav legitimitet, a suštinski nikakvu ni egzekutivu u jugoistočnim krajevima zemlje. Krim je na korak do samoopredeljenja. Ja se iskreno nadam da će Donjeck, Harkov, uopšte Odesa, svi ti gradovi jugoistočne Ukrajine slediti taj primer Krima i da ćemo uskoro imati novu neku državu, da li Nova Rosija ili Mala Rosija, kako se to ranije zvalo u istoriji. Ali jedini način za očuvanje mira u Ukrajini je da to u buduće budu dve države, što mi nije drago, jer je zapravo cela Ukrajina slovenska zemlja, ali suviše je duboka ta istorijska podela među njima i veliko je trovanje zapadnih agenata od uticaja njihovog novca. Razni izveštaji obaveštajnih službi ukazuju da su aktivisti na Majdanu bili dnevno plaćani ogromnim sumama novca, da su dovođeni iz NATO kampova širom baltičkih zemalja gde su obučavani za paravojne aktivnosti. Evo zadnje vesti da su i Blackwateri uključeni u neke divlje patrole po gradovima sa tom proruskom većinom ili, kako sam ja već rekao, većim nivom društvene svesti, jer zapravo oni i jesu suštinski jedan narod koji je veštačkim komunističkim nalozima
podeljen, kao što je kod nas primjer sa Makedoncima, Crnogorcima, Vojvođanima, Bošnjacima. Znači, to su neke bolesne političke ambicije koje smo mi ovdje imali na štetu srpskog naroda. Tamo na štetu ruskog naroda su stvarane druge neke etničke grupacije, kažem opet veštački. I ko što smo mi ničim izazvano avnojevskim granicama gubili srpske vekovne teritorije, tako je i komunistička vlast u Sovjetskom savezu ruske vekovne teritorije poklanjala drugim administrativnim jedinicama, jer i sama Rusija je nastala u Kijevu. Krim je također bio na prvom mjestu uvek ruski kroz celu istoriju. Tako da je apsurdno da se tu govori o nekom drugom narodu i drugoj državi. Ali kažem, eto, verujem da će i tu stvari doći na svoje mjesto i da ti zapadni, ne samo zapadni, već otvoreno neonacistički činioci u ukrajinskoj areni izgubiti upravu nad celim jugoistočnim delom zemlje, koji je inače znatno razvijeniji, jer tamo je čitav industrijski kompleks koji je posle Rurskog dela u severozapadnoj Nemačkoj najjači industrijski kompleks u Evropi. I s te strane, kažem, vrlo me raduje razvoj tamošnje situacije. Znači, Srbija možda može imati svoj neki nemir, ali smatram da za sad nema snage koja to može uraditi, bez obzira što bi to bilo u interesu onima koji gube vlast. Znači, ali očigledno da postoje neke pretnje. Evo, navodi se, BIA upozorila vladu Srbije, a o tome i govori gospodin Aleksandar Vučić. Odlično. Zašto onda BIA ne izvrši hapšenje tih koji pripremaju to? Pa verovatno da nisu informacije još došle do, ajde da kažem, do stepena ključanja ili neke veće opasnosti. U Srbiji se vrlo teško živi, ali licimerno da o pobuni govori Boris Tadić ili Dragan Đilas, koji su za prethodnih 12 godina u gotovo krvi gušili svaku pobunu protiv njih. Podsjetit ću na demonstracijama za hapšenje Radovana Karadžića, ubijen je od strane Tadićeve žandarmerije i Dačićeve žandarmerije Ranko Panić, čije ubistvo još uvijek nije istraženo. Mnogo je demonstracija bilo tokom Tadićevog predsjednikovanja Srbijom i gotovo sve su u krvi ugušene. Masovna hapšenja vezano za gej paradu, vezano za proteste protiv hapšenja Ratka Mladića, za proteste protiv nezavisnosti Kosova. Tako da ja razumem da je u njihovim paranoičnim ličnostima manija za nasiljem i neredima, da li kad su na poziciji vlasti, da li kad su na poziciji opozicije. Ali mislim da s pozicije opozicije su nemoćni i da bez obzira na njihove patološke želje za nasiljem neće uspjeti da to izazovu u Srbiji, jer neosporno je, teško se živi, ali teško žive Srbi koji žele da svoju kuću izgrade da bi u njoj moglo da se živi, a ne da svoju kuću sruše i šta, na zgarištu će onda biti srećniji. To ne mogu razumjeti. Neki su SNP 1389 okarakterisali kao ekstremnu organizaciju. Evo, ovdje se navodi tajkuni, stranci i ekstremisti planiraju da najkasnije na jesen. Da li su možda misli na vas? Ja verujem duboko da su mislili na nas, ali ono što ja već godinama ko papagaj ponavljam, to su etikete koje nama mediji jednosmerno upućuju i koje mi ničim nismo opravdali niti zaslužili. Mi samo gledamo da se sa situacijom nosimo shodno njenom nivou. Ako je poniženje, nepravda veliko, i odgovor na to treba biti velik. U slučaju kada je bilo samo proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije, sav bunt i revolt je bio opravdan. Mediji su izvrnuli priču da je rušen i paljen Beograd. Uopšte nije istina. Gnev se iskalio na objektima koji su vezano za države koje su izvršile akt nasilja i agresije prema našoj republici. Tako da
uvek kad su bili neredi, da li oko odbrane Beograda vezano za paradu pedera, da li zbog hapšenja srpskih heroja koji su završili u Hagu, je preuveličavano nasilje koje se događalo prema objektima u gradu, već jedino nasilje koje je i bilo, je bilo nasilje Tadićevog režima prema građanima koji su iskazivali svoje političko neslaganje. Valjda je normalno i legitimno da postoji neslaganje. Ako vlast ima želju za jednom odlukom, deo naroda ili narod se ne slaže s tom odlukom, ima svoju odluku, da može da izađe i da slobodno kaže ne, mi nismo za izručenje, mi nismo za odcepljenje, mi nismo za tu povorku. I da onda u toj situaciji se pusti žandarmerija kao razulareni psi da kidaju narod. Svakako da čovjek uzme da pokuša da se odbrani sa onim što mu je u tom trenutku pri ruci. Ali organizovanih državnih udara čak ni za vreme Tadića koji je vladao kao najsvirepiji diktator nije bilo. I mislim da tek sad neće biti kada je narod i umoran i istrošen, jer prosto samo žele se koncentriše na neku stabilizaciju. I mislim da su i te ekstremističke grupe, kako ih mediji doživljavaju, ili patriotske grupe, kako mi sami sebe imenujemo, danas, nažalost, suviše razjedinjene da bi mogli bilo kakvu i mnogo mirniju pobunu da pruže. Jer evo, nismo uspeli da se dogovorimo oko zajedničkog nastupa na izborima, a kamoli oko zajedničkog nekakvog delovanja na ulici. Sad možda će to građanima biti čudno, ali onda bi pre došlo do obračuna unutar samih tih nacionalista nego protiv bilo koga drugog. Jer vidimo i danas tokom predizborne kampanje više se napadaju tih 5-6 lista međusobno i optužuju nego što napadaju bilo kog spoljnog neprijatelja. Mi u tome ne želimo učestvujemo, zato smo i zadnji predali svoju kandidaturu jer smo se duboko nadali da će doći do formiranja jedinstvenog patriotskog bloka u kojem bi, bez obzira na sve razlike, ipak i na sva neslaganja, ipak svi bili zajedno jer samo na taj način bi zasigurno uspeli i to sa solidnim, možda i dvocifrenim brojem da pređemo cenzus. Ovako, gde ima gotovo 6 patriotskih lista, verujem da je narod izbunjen i da svi zaslužujemo jednu kaznu zbog neodgovornosti, a samim tim i to je prikaz nemoći svake od tih grupacija zasebno. Ajde, vratit ćemo se na tu priču 1389 da vidimo gde je sada. Samo da vidimo da li imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Halo. Ništa, dok ne bude neko novo uključenje, da te pitam. SNP 1389, kako kažeš, zadnji je predao listu. To se tiče grada Beograda. Vi ulazite sa nacionalizam u parlament ili patriotizam u parlament. I rekli ste da ste čekali ostale... Jeste. Naša prvobitna namera je bila, pošto smatramo da je rok za koji je raspisan izbori prekratak, smatrali smo da je, bez obzira na, kažem, slaganja, neslaganja, pojedinačna mišljenja koja imamo jedni prema drugima i koja nisu najlepša, nužna situacija da se patriote ili nazovi patriote ujedine. Do toga nije došlo. Svi su pozivali na neke svoje frontove, blokove. Mi nismo nikog pozivali jer na izborima na Voždovcu smo prethodno pozvali sve. Bili smo uskraćeni za odgovor. Znači, ne da su nas odbili, nego se niko nije udostojio da odgovori. Sad smo rekli u redu, sačekat ćemo. Vreme je odmicalo. Nakon što su svi predali, i DSS, i Radikali, i Dveri, i Zavetnici, i Treća Srbija, i ne znam ko sve postoji, kad su svi predali svoje liste, onda smo rekli dobro. I pošto se niko već nije ni sa kim ujedinio, onda smo rekli u redu, idemo i mi. Prosto naši pripadnici to traže, pristalice to traže, deo naroda koji iskazuje javno prema nama to traži. Pa kud koji, mili moji, znači uopšte nije to nikakav naš hir, već ne vidimo, ako nije došlo ni do kakvog kompromisnog dogovora, za koga bi onda pozvali da se glasa.
onda idemo sami, pa nek se izmeri tu snaga, nek se vidi ko kako stoji i ja verujem da pošto je sad bilo tako, možda u budućnosti bude drugačije, ali kažem, znači, sve te priče su strašne, pogotovo strašne od koga dolaze, jer ako o tome priča bivši premijer ili bivši gradonačelnik, koji su ljudi koji su spremni da pokušaju to nešto, pošto kažem, nemoguće da se to dogodi ako smo država. Ako nismo država, onda može ko u Africi da svako ko kupi 200 plaćenika i zauzme predsjedničku palatu, izvrši automatski državni udar. Ali kažem, pošto je reč o prebogatim ljudima koji su svoj novac stekli upravo pljačkajući ovaj narod, možda oni planiraju da dovedu neke strane plaćenike koji bi se borili za njih. Ali opet, verujem da bi tad srpski domaćini ostali iz inata, istamburali i njih i sve druge na tom putu. Tako da, lično mislim da smo daleko od toga, ali ako postoji pretnja, jer kao što su nas umeli da hapse i zbog pomisli na preventivno suprotstavljanje Paradi pedera, onda mislim da treba da liše slobode i za preventivno pokušavanje ozbiljnog krivičnog dela kao što je državni udar, jer mislim to je ugrožavanje bezbednosti i spokojstva građana i života. Mislim, ne samo ljudskih prava, što je inače kao neka svetinja u koju ne sme da se zadire, pogotovo kad su devijantne grupe u pitanju, nego sad kad je u pitanju celo građanstvo. Izvini, niko neće biti siguran ako dođe do takvog stepena nasilja. Znači, nek se preventivno hapsi, to je više nego opravdano. Pa nek se onda istraži kad se ti ljudi privedu na saslušanje, postoji li ili ne postoji tendencija za tim. Evo, idemo na poziv. Gledalci javljaju iz režije da imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Halo. Opet su nam pobegli. Halo. Loše se čujemo. Ništa, mi ćemo nastaviti dok ne rešimo ove probleme. Šta obećavate građanima sada u kampanji? I koliko ste aktivni uopšte u tom predizbornom? Trudimo se, budemo vrlo aktivni. Beograd je ogromna površina, vremena je vrlo malo. Od strane medija smo potpuno blokirani. Znači, ovo je prva emisija gde gostujem i to, da ni ne krijemo, ja i ti se znamo skoro 10 godina. Tako da s te strane mi je apsurdno kad vidim da se pojedini bune. Vidim, RRA su podneli izveštaj, Treća Srbija i Dveri, Radikali, kako su oni blokirani. Mi sebe nismo videli ni na jednom mediju, dok njih i tekako ima i otvoreno mogu kažem da ih ima više nego za vreme Borisa Tadića ikada. Znači, sve tri opcije zasebno su više zastupljene pojedinačno nego što su zajedno sve tri bile tokom režima Borisa Tadića. Tako da 1389 uprkos tome što sem na jednoj jutarnji program u Studio B, što nam po zakonu pripada kao predstavljanje gradske liste. I evo ovog sad kod tebe nismo nigde uopšte ni propraćeni, čak ni u onim dnevnim vestima gde idu aktivnosti kandidata. Ali dobro, naše nije da ko babe kukamo, već da se borimo uprkos svim okolnostima i pokušamo da izborimo što bolju ocenu građana. Mi se trudimo da na terenu nadomestimo ono što gubimo u medijskom metru. Kažem, Beograd je ogromna površina. Želimo da ravnomerno pokrijemo sve krajeve i naša zastupljenost za sada ide tako. Gledamo da kampanju vodimo na malo drugačiji način nego što je bio do sad, da to bude sa određenim nivoom ekološke svesti, a i sa jednom skromnijom finanskom pozadinom, znači bez preterivanja u plakatima i svim tim propagandnim stvarima, već se zasniva na razgovoru s ljudima, štandovi. Prosto naše pristalice idu u krugu svojih prijatelja, komšija. Onako, jedan
način da se dopre do samog čoveka. Internet nam je tu velika uzdanica i verujem da će dobro biti jer odnos naroda prema svom tom radu je vrlo nego pozitivan. Da, to sam htio pitati. Kako prihvataju građani? Pa vrlo dobro prihvataju, ali treba doći do svakog građana. Znači da bar od 1,5 miliona koliko je upisano u birački spisak Beograda, svako čuje da smo se kandidovali. Pa sad na njemu je kako će se opredeliti i da li mu se to što mi predstavljamo dopada ili ne. Kako sama lista se zove Patriotizam u parlament, mi ono što nudimo građanima je zasnovano na patriotskim vrednostima, s tim što fokus sa tih rodoljubivih osjećanja pomeramo i na konkretne stvari kao što je ekonomski patriotizam, kao što je porodični patriotizam. Znači ono što želimo da podstičemo i zašto ćemo se zalagati ulaskom u prestoničke institucije, to je da se pospeši preduzetnički duh, zaštiti i afirmiše razvoj malih i srednjih preduzeća u kontekstu porodičnih firmi, drugarskih firmi, jer smatramo da oni mogu biti nosioc zapošljavanja mladih Beograđana. Time se nadovezujemo na plan sprečavanja odliva mozgova kako bi najbolje od srpske omladine, akademska omladina, ostala u Srbiji i mogla da tu svoje znanje, ideje, kreativnost realizuje i vrati prosto svoj zemlji kao jedan zalog za buduće generacije, jer treba da se svi borimo oko svoje zemlje i u svom gradu, da napravimo od njega jedno bolje mesto i s te strane nam je i otvoren pristup svim idejama mladih ljudi. Stvarno u kampanji gledamo da budemo što inovativniji, da u svim tim predlozima koji se prave konkretni planovi, programi koji se iznose građanima u raznim brošurama, flajerima, razgovorima, peticijama, budu zaista ostvarljivi. Znači, ne nikakve magle ko što, ne znam, Dinkić kaže, nema stezanja kaiša, treba da investiramo. Ne znamo čega ćemo da investiramo. Drugo je zašto dotični čovjek do sad nije investirao kad je 10 godina rukovodio finansijama ove zemlje, nego nema magle. Nije država jedan čarobni šešir iz kojeg samo vadiš stvari koje prosto u glavi zamisliš, nego od onog s čim raspolažemo, šta možemo da uradimo. Konkretno, od nekih ideja koje mi zagovaramo, to je primjer kao što postoji u Bugarskoj i Rusiji, ćirilizacija javnih natpisa, znači da se oporezuju firme na latinici, značajno, time bi postakli i kulturnu zaštitu našeg pisma i uopšte brendiranje našeg identiteta, da kad i Societe Generale i McDonald's, mislim bilo koji strani brend piše u Beogradu, srpskoj prestonici, na ćirilici i srpskom pismu, to će svakako biti zanimljivo i stranim turistima, jer znam koliko je nama zanimljivo kad se ode u Moskvu i vidi sve to tako, a pozitivno utiče i na budžet jer ga puni, jer oni svakako imaju dovoljno novca da i plate taj jači porez, znači višestruka korist. Drugo, jedna mladalačka energija koju nama već svih ovih godina bi podstakla i da ako nas narod izabere, ne budemo samo gradski funkcioneri, činovnici, već neko ko bi pozvao na društvene akcije poput onih koji su bile pre 70 godina kada su Narodni front i omladinske brigade zidale ovaj grad, pošto očigledno nema dovoljno novca i sredstava da se sredi sve što treba sredi. Jer vidim građanin neki kuka, kaže ovoj školi fali WC, ne znam, nekoj bolnici fali nešto drugo, a zida se sad to navodi. Pa, mislim, sve nam treba i sve treba zidati i nešto što nije pomenuto, ako može da zida, nek se zida, nama ostaje tu. Znači, ostaje budućim generacijama. Ali pošto mi sami očigledno nemamo dakle zidamo, a neće svi da se pretrgnu da dođu pa da nama zidaju, onda mi vidimo rešenje u tome da se povedu narodne akcije gde bi sami građani, opet koji se prepoznaju s tim nivoom društvene svesti, zidali za buduće pokoljenja. Jer ja sam s Novog Beograda i to su podigli
sami građani. Da, apsolutno. I evo, sad nove generacije uživaju u tome, a to su monumentalni projekti. Beograd je posle Drugog svjetskog rata izgrađen puta 5 srazmerno kakav je bio pre toga i uz sva ta stradanja i rušenja. Tako da smatramo da je ogromna energija u narodu, da je narod može izneti, samo je potrebno imati prave planove, projekte, strategije i da može da se prave i mislim, to nije izmišljanje nečeg nemogućeg. To je sve već dugo postojalo, samo je odjednom zamrlo nekako materijalizmom, egoizmom, potisnuto. Zašto bi ja sad i očistio ulaz ispred zgrade kad padne sneg, kad ne prolazim samo ja tu, da baš me briga, nek svi polome nogu. Mislim, treba malo posticati solidarnost, buditi neku kolektivnu svest, brigi o zajedništvu, komšijsku tu solidarnost i time će svima biti bolje i mislim da se stvarno velike stvari mogu tu pokrenuti. Sad, neophodno je da nam ljudi pruže poverenje, a ja verujem da kroz mnogo originalnih ideja koje niko drugi nije izneo ćemo ga zaslužiti i da će se ono vremenom samo uvećavati. Ajde, vraćamo se na ideje, pošto ih je bilo i do sada. Samo da vidimo ko je sa nama na... Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, izvolite. Pozdrav gospodine Jeremiću, Dušan ovde iz Novog Sada. Evo ovako, 2 konsultacije i jedno pitanje. Pa prvo što se tiče tog državnog udara, to u Informeru, ja mislim da je to klasično, ne da mislim, nego znam da je to klasično spinovanje i pravljenje nekog veštačkog straha. Jer gospodin Vučićević iz Informera, ja mislim da je on izgubio svaki mogući kredibilitet. Ja mislim, sinoć ko je gledao onu emisiju na Pinku, ja mislim da je pola Srbije moralo da popije jedan ranisam da stvari. Ono je zaista degutantno, onoliki hvalospevi Aleksandru Vučić koji isključivo gostuje inkognito u emisijama gde nema ko da mu odgovore, ali tako? Pa bar da su poslije jednog slušalca... To bio juče Nebojša Krstić koji je bio alfa i omega u prethodnoj vlasti. Evo sad Nebojša Krstić neki faktor nije. Pa još uvek... Siva eminencija. Dajte, molim. Evo, čuli ste, siva eminencija, sigurno. Da nije možda Petar Luković gromadao od morala i šta ti ja znam. Znači, to je zaista smešno, mislim. Nastavlja se, što bi Bora Čorba rekao na zapadu ništa novo, nastavlja se i dalje totalna cenzura medija, znači napada se, cenzuriše i satanizuje jedan pokret kao što su Dveri, a da se, by the way, ne daje nikakva mogućnost da odgovori. Evo, jedan od razloga je i vaš današnji gost. Pa vi ste pre nego što vam je došao gost, vi se pozivate na izjavu nekog Paravića da Đilas između ostalog finansira Dveri. Pa ako Đilas finansira Dveri, kako to da ih nema nigde u medijima? Rekao sam da je finansirao, on je rekao da je finansirao prošle izbore. Pa i Miroslav Mišković je finansirao Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. To nije tačno. Šta nije tačno? Evo sad govorim, znači nije tačno. Tomislav Nikolić sam priznao da ga je finansirao Mišković. Jedan intervju, tako je rekao, dok su bili u Srpskoj radikalnoj stranci. Aha, znači, mi sad to ne možemo da ulazimo. A gospodinu Vacića bi pitao, evo ovako, na primjer, s obzirom da on za sebe kaže, ne, Mišu Vacić, je li tako? Čujemo se. Može pitanje? Izvolite, kaže, naravno. Prvo, njegov taj pokret ili partija, kako se već zove, oni bi, ako imaju iole morala i časti, morali da izbace taj prefiks patriotski. Ne postoji patriotska opcija koja nije osudila onaj veleizdajnički briselski sporazum, kršenje Ustava i priznavanje Kosova i Metohije. Znači, kad tad Aleksandar Vučić će morati da odgovara krivično. Rekli smo da nije izdajnički čin. Čuli smo vas, Mišo, Kosovo nije priznato, Kosovo je sastavni deo Srbije. Čovjek koji se javio je nedvosmisleno aktivista Dveri. Smešno je što se vode gebelsovskim metodama, pokušavajući da ubede javnost da njih nema u medijima. Ima ih u medijima, ja kažem, kao neko ko prati to više nego ikada. Znači, Dveri postoje, čini mi se, 14 godina. Ne, više. Postoje od, nebitno, 14 ili 16 godina. U zadnjih 1,5 godina, evo, to je fizički lako izmerljivo, su bili više u medijima nego sve prethodne godine. Tako da, u svu kritiku koju oni
onako pompezno upućuju prema trenutnoj vlasti. Ja verujem da kući zapravo drže fotografije Vučića i zahvaljuju mu se svaku noć jer su na medijima, kažem, više nego ikada i smešno je to što rade jer Boško Obradović i Glišić su imali toliko gostovanja na RTS-u. Čini se da se podcenjuju građani Srbije, jer bili su i elektronski mediji. Evo sada smo otvorili po slučajnom uzorku troje, možemo i politiku, dobro, to ću posle. Znači, Dveri. A ne, ja ne znam koliko treba da ih bude, da budu zastupljeni kao državni funkcioneri. Prosto navikni se, ako si opozicija, ako si neko ko je izolovan. Zasluži prostor, zasluži pažnju. Ja bi voleo da 1389 bude zastupljen kao što je zastupljen SNS u medijima, ali to je nemoguće jer oni drže sve poluge moći i kogod sutra bude vlado, takav će odnos imati prema sebi. Ali hoću ja kažem da je odnos i prema kritičarima više nego u politici Dveri poštovan. Znači, nek potraže malo u press clippingu ili press monitoringu 1389 pa da vide šta znači blokada medija. Znači, to je jedan bezobrazluk, kažem, Gebelsovski, da oni samo viču mi smo blokirani. Ne bi o njima pričao. Znači, ljudi prepoznaju. Ne znam kako je neko blokiran kad je gotovo svaki drugi dan na RTS-u i onda tu priča da je blokiran. Pa druže, dođi na naše pozicije pa da vidiš šta je prava blokada. To su ljudi koji su obične lutke marionete i ono što je rekao Mladi Parović je apsolutno istinito. Ja sam imao prilike, pošto animozitet 1389 i Dveri traje već 4 godine od kad su oni izdali sve srpske nacionaliste na paradi 2010. godine svojim kukavičkim ponašanjem. 2012. kad su se u Novom Sadu pocepale Dveri, Parović je došao na Novi Beograd kod mene i rekao: Mišo, sve što govoriš o Dverima je istinito, jer možemo mi da napravimo novi odnos između Treće Srbije i 1389 gde nema neprijateljstva, jer mislim to što Dveri rade, zašto ih ti optužuješ je istina. Ja kao treći čovjek Dveri ti to potvrđujem. Ja kažem neosporno, ja da istina znam jer inače to ne bi radili. Tako da ne znam šta mu je trebalo 1.5 godina da javno to progovori. Jer meni je on to u lice rekao kad se još razišao sa njima. Sad je javno rekao, ali da se ne bavimo Dverima, da se vratimo na... Oni su neko koga će sam narod već kazniti zbog takvog ponašanja, jer kukaju o diktaturi. Nikad niko od Dveri nije uhapšen. Znači, nas optužuju da smo kontrolisani od strane ovog režima. Ja mogu istaknem da smo i u zadnjih 1.5 dana hapšeni više nego bilo ko iz Dveri. Tako da pravi narodni otpor i ta energija suprotstavljanja je u 1389, a ne u nekom ko živi u Svili i Kadifi i koji iz svog tog komfortnog života onda kritikuje što ga nema više na televiziji. To mi je kao patološki problem Borisa Tadića koji je na sve spreman da bi bio u medijima. Znači, oni su mu očigledno nekakva politička deca koji su mediokriteti i bez obzira na stanje realnosti da su i tekako zastupljeni, kažem, više nego ikada. Njihova jedina tema je da su oni ugroženi. Znači, to je paranoična nekakva pomama u njihovoj podsvesti, da njih nema nigde. Verovatno kući su okružili sve zidove ogledalima i na svakom ogledalu piše neki drugi medij. Jer meni je to i smešno i tužno. Ali dobro, verujem da ovaj narod će umeti, ako ne sad, u bliskoj budućnosti, da prepozna ko šta stvarno radi i ko kako prolazi. Jer neko ko nikad nije imao problem zbog svog patriotskog delovanja, priča da postoji bilo kakva diktatura. Ljudi slobodni su im skupovi, mogu da rade šta hoće. Za vreme Borisa Tadića nam su gušili skupove batinjanjem, preventivno hapsili, odmah slali u zatvor na izvršenje zatvorskih kazni, bukvalno ni zbog čega, pod izmišljenim policijskim optužbama. Tako da tu strahotu je preživao samo obraz i 1389.
Dveri nikad nisu imale ni kaznu za saobraćaj, ni prekršaj od strane režima, tako da degutantno mi je da govorim o njima kao borcima protiv bilo čega. Ne, ovo su partijska spinova, mislim, što rade oni. Po nalogu partije se javljaju, ali to nije bitno. Reci mi, pošto nam je ostalo još malo vremena, reci mi 1389, na kojem je broj na listu za Beograd? Lista Patriotizam u parlament 1389 nalazi se na broju 19, samo na belom listiću, znači to je listić za gradske izbore. Znači piše Patriotizam u parlament 1389, Miša Vacić. Prvi na listi je Stefan Janković, to je ujedno i najmlađi kandidat za gradonačelnika. Reč je o našem povereniku za područje centra grada. On je od prošle godine i na funkciji generalnog sekretara u 1389. Mladi preduzetnik koji je već dugo godina u svom privatnom poslu i uspeo je za 3 puta da uveća broj zaposlenih. Znači, nasledio je firmu s 24, sada ima 75 zaposlenih i mislim da, bez obzira na godine, je spreman i sposoban da stvarno sa te preduzetničke strane i poslovne povuče mnogo toga i koji god posao mu je do sad bio dodeljen, on je to junački iznosio i zato smo ga i odabrali da bude ispred nas kandidat. Mislim, Aleksandar Veliki je sa 21 godinu osvojio svet tadašnji faktički. Tako da ljudi što kažu šta on može u tim godinama, mislim da su to iskompleksirane optužbe i neosnovani odgovori za bilo kakav ozbiljan razgovor. Tako da njegova dela, mislim, ima ljudi od 40-50 godina koji su i dalje nesposobni da se o samom sebi brinu. Tako da postoje i mladi ljudi koji su sposobni za mnogo veće stvari nego mnogi svoji vršnjaci. Eto. Poslednji izbori su bili na Voždovcu u kojoj ste učestvovali. Jeste bili zadovoljni tim rezultatom, pošto je kampanja koju ste vodili bila dosta simpatična, iako su negodovali i skidali vam čak te sprave koje ste postavljali za vežbanje? Jeste. Ja sam čak dobio, evo, 20. marta ide mi na suđenje povodom podignuta je prekršajna optužnica protiv mene kao ilegalno postavljanje vežbališta na otvoreno. Znači, zauzimanje javne površine. I dalje traje progon, ali dobro, da ne bude ko Kalimero, da 10 godina samo kukamo, to je nepravda. Kažem, protiv svih nepravdi se mi borimo. Nismo zadovoljni rezultatom, zadovoljni smo našim radom, ali i on mora biti bolji. Gledamo da sve te greške sada u gradskoj kampanji ispravimo. Iz kampanje u kampanju smo zadovoljni radom. Narod je taj koji ocenjuje. Rezultat od 1,8% na Voždovcu nije ono što smo pred sobom postavili kao cilj, ali je vrlo ozbiljan s obzirom da je to rezultat veći nego što je imala Srpska radikalna stranka, veći nego što ima Mlađan Dinkić sa svojom organizacijom, kako se zove, Beogradska inicijativa. Znači, gde čak nije smeo da izađe kao URS, nego koalicija URS-a, neke grupe građana, Sandžačke narodne stranke, pa svi oni zajedno kao Beogradska inicijativa, da je kupio čak par javnih ličnosti iz sveta mode, estrade. Više procenata smo imali od njih, više procenata smo imali od Živkovićeve nove stranke, više procenata smo imali od još par parlamentarnih opcija. Tako da u toj raspodeli gde je jedna partija uzela apsolutno sama svu većinu, a svi ostali su delili preostalo, 1,8% je, drugi kažu, veliko i kao fenomenalan rezultat. Mi njime nismo zadovoljni, zato i nastavljamo dalje da se borimo, ispravljajući sopstvene greške. Tu smo, ne predajemo se, nismo se predali do sad. Gledamo, pristup u ovoj kampanji je više baziran na alternativnim medijima, na mladim ljudima. Vidjet ćemo kako će to dati rezultate, ali u svakom slučaju doslednost je nešto čime se odlikujemo i verujem da će to ljudi umeti da prepoznaju. Kakav rezultat očekuješ u Beogradu? Pa sve što će nam dati legitimitet da se i dalje bavimo ovim radom, što će nas pozicionirati jasno u toj razmeri drugih patriotskih opcija,
ko je kakav, jer, kažem, na Voždovcu smo imali 1,8, na Novom Beogradu smo imali 2,7. Vidjet ćemo sad sam grad Beograd. Svakako očekujem par procenata i mislim da u toj onda raspodeli snaga ćemo moći u budućnosti, pošto sad se već zna ko je pobednik, videti da u naredne 4 godine onda na tom procentu budu postavljene osnove za dalju saradnju, eventualno neke veće patriotske koalicije, formiranje nekakvih blokova gde bismo se udružili. Na osnovu toga znamo koliko ko vredi, ko šta može i sa tih nivoa onda da se i pregovara o tome, jer mora doći do ujedinjenja. Znači, bez obzira voleli se mi ili ne voleli, mnogi drugi koji se ne vole i ne misle lepo jedni od drugima se sabiraju oko viših ciljeva, tako da i srpski nacionalisti to treba da urade ako zaista želimo bilo šta da postignemo za svoje ciljeve. Ako ne želimo, onda nek suveta i dalje prevladava, pa narod će nas kažnjavati dokle god budemo razjedinjeni i to je to. Mišo, hvala ti što si bio gost u našoj kafi. Hvala što si pozvao. Miša Vacić, SNP 1389, pod parolom Patriotizam u parlament. Lista broj 19. Čuli ste. Hvala vam što ste bili uz još jednu našu kafu. Vidimo se sutra. Prijatno i doviđenja.